New year, new looks, new product. So untuk ini Porsche Cayenne 9Y0.2 nak upgrade passenger side punya screen. So original dia screen still maintain, kita just add on dekat passenger side. So jom tengok dia punya result. Okay guys, so inilah hasil dia lepas jadi 24 inch. So apa special dia? Dia boleh tengok YouTube, Netflix, video dekat sini. So untuk original system, kita semua still maintain, semua boleh pakai balik. Dan paling penting, dia ada support balik you punya original Apple CarPlay lah. So lepas pasang, korang boleh nampak pigment tu memang cantik, memang macam ori. Event tu pun kita pakai balik original. So guys, kalau korang ada Porsche Cayenne 9Y0.2, ada minat nak upgrade ini screen, boleh cari kita ML. Bye bye.